Good morning. Ngasi se akoigi ningthokaba numit ko ningthokaba numit ki card ki message yengminarase ado Monday oibanina ko haidi Monday se numit su akoina hapta gi ahobu numit oibanina haidi cinnamon powder gumba kai gumba dumaina gumba khobak ta ketang hapaga aigi dukan natraga aigi yumlum da ketang blow tokshan bio ko haidi full on kamjanba ngasai powder se ko adu to bibe ko every Monday se na dum haibadi hai ko ado ahambada ningthokaba gi number se 47 lere aduga color dan ango machu gumba kai gumba mane sina bibe ko light oiba color se ko silver color su yai ko hadi thagi machu haipet ngawru na ba gumba su gumba se dum sina biyo ko dress ta haraga di ko aduga chak thongba khopa dana kaino se ko khoi kaino se chini sangom gumba se maming gi oina dumaina kitang hapa ado ahambada khoi gi card ki message hinga se ko card ohum katang otho se card ohum dagi ama khanbira se ko card number 1 consider card number 2 consider natraga card number 3 consider ko ahum sigi 1 2 3 ko first card second card and third card ko silai se ado sidagi ama khala se ko ahamba se consider ani shuba consider natraga ahum suba consider ko ahamba khan bangai gi ngase ko ahamba khan bangai gi se ngasi oina positive oigani ko hadi happy family gi type to the mine oina lai ko hadi celebrations kumba su oibasu yai imung manung punba khotpa adu dumma su leire natraga na akoi gi masak thopa pot kumba lakpa khopa sum pi ko smain lakpa se hoi 4 of ones lakpa matam se celebrate thabak ama taw matam da mai pa aga celebrations kumba adum basu leire family punba khopa madam mai oibasu yai natraga yum kai ka leno ko hadi kenoma aigi changak po oibado aigi akhoi gi ngasi gi na aigi damakta ahamba gi lekre ko ani shuba se su phai ko ani shuba se su amuk leino ko hadi afaba gumba changak sida su chamana na haite good news gumba lakpani khangde natraga aingonda aina manifest ka tawgiba ngarang manifest tawgiba oiro natraga hanaga manifestation gumba tawgiba kot kyo ma'am do loina mak phangakpa yarakpa gumba alignment ama kari hai tara ko hadi pot sing chen hangai machoi kai ramena jo khala se hojiki oina haragadi loi samjannarakpa harasine ko adu dumma lai aduga investment gumba di tawgono ko chobo gumba pesa rong sa pi ge kot ki kai haragadi ngasi gumba tawbi gano ko ahum suba su yamna positive oina lai ko hapta gi ahobu numit se loina positive oina lai ko ahum suba ge su nungshina na leiba ko pa adumaina so ma leire aduga ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡ 4ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 94ꯗꯒꯤꯅ 3ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 9 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ 9ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2ꯗꯩꯅ 8ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 94 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ 12ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 58ꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯤ 3ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 13 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ 8ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 58ꯗꯩꯅ ꯄꯨꯡ 13ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 20 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯩꯅ 12ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 35ꯗꯩꯅ ꯄꯨꯡ 4ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 95 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ